Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Ele ia o lava le la asanga o le tangia leo whaasanga I le tamaita I talavau. Lisa Marie Schmidt. Ele ta tianga ia ngā waa Leilua o na whaaleo le tali a Miss Schmidt I tu o inga leo. Ina watalia le whaamsino le whaamsino whaitu malo le fionga talasa atua sa anga. Le talo sanga ale loia le fionga tania to ailo tula I molise. Na talo sanga tania mo leo ia toe tangai. Ma toe ilo la to moli anga fau whaapopo suluwalu. Ile moli anga autua tasi na ulua I amane. Matali ai ele ali leo si nia na tula I mo leo. Le asa I toe tilo iai ma watuai el whaamsino church sa anga. Leisi vai yaso I leo e ilo ai la to molianga. O molianga uma yeso o tanga ili tusi na avatu e Miss Schmidt. I leo e soani I la to su enga faya. Ile maliu whaafose I o le profesa Amerika Samoa ya Caroline Carbot. Fitu valu tau sanga ile masino me o le lua o lua wha. E ono faya sa talia lise ile vaya sonei. Pe ioe, pe te e itu o inga leo. O le maliu al profesa. O lo moli ai leo lana wo ya papali I sia figeau. Leo lo tau fi ai nei lalo wa inga leo I tanu malala. Whaatali ai lana ia fo I mata upu. O lo na maota le ngalusina I vai vaseuta lea na mawaile tino maliu. O Miss Carbot ina watueta o lava e papali I leo I le aso. Na mamolia ne ai le matai o le fiu anga o loto fanga sia I leo. Ai walata il tausanga talu na maliu Miss Carbot. Mawhai asu e ngā leo. Ai whaato a maona ne ilunga le mōli mawe ia I le tusi. Lea na tusi e Miss Schmidt. Ma abatu I leo e fsoswani I la tosu suenga. Peitai, ua tue tangi ai nei leo whaasanga I a lise. Wa fua ai le mata upu leo o lo tatou tuli loa ina pea. I le whaamasinonga. O le asa whareile nei, e tue fo ia nei leo e pe ona whaatonu ai le whaamasinonga. E o e tue ilo la tau molianga. Le mai ta watu le mta upu e tasi le tusi au whana waneai leisi se fulu walu molianga whaopopo. Wa fuai ona talo sanga le loia, mo le toe tanga iai o leo. Wa matalma sino me lua o lua 5 mono swing o le taulanga ia pia. Ina wa matai nei ona avea ma mga ala I le vā o le falemeli ma le faltupe o le ANC ma la tasi. O le ui ai I fafo. Pau le mga ala e mawhai o no soai mo le vale na. O le oso atu le Convent Street mo fe au wha businessi. Ma le oso atu ai mo le alu I fafo I le Beach Road. O le tasi le ulufale tasi fo le ulufafo. O tawale umole a ulu fale mai te tonu o le tato Convent Street. E le pitole ia le tato ofisa tausi mawaenga. O na ulufafo atu le iluma le tato Main Beach Road. Ia po luma tonu o ia le tato ANC ia ma le Vodafone. O tato tawale uma e le mawhai ona toi afe le tu tau matau. Tawale uma o le restrict le afe le tu tawanga vale. Ai afa pe afa e tifia nga ia tu le tu tau matau. Ia o le afe pe lo tawale le tu tawanga vale. Tu tawanga. Ona ta milo le lalo le wati ya manga ia tu le tu tau matau. O ye foi nisi o swing o ia I luma tatu au bala le post office. O tato mori fa sino ala ia po tato traffic signal lights. Ia le wa ye nei swing fo. O le atu tusa tato mori le ma mori lo luma le tato fale le DPS. Ia po luma fo le nupi fa o mori o le na fale ma le kolosi. Ia whaatontonu ina o ta wale a wale kolosi o tangata mai le situ a wala le situ. O le asi itia mai fo le kolosi le tusa matato mōri lo ia jaimi nei. Pei ta ele mawhai foi ona liliu I le tūtau matau pe a o atu I le Beach Road e na o le anga vale e tanga ona liliu iai. O swinga e au fiai ma le pākanga e tutongi mō ta vale. O le tutongi o pāka I le taulanga e le o sa swinga fau pei tai. O whaamamalu ai nei le pāka tutongi, I le mga ala lea o I le vā o le falemeli ma le faltupe o le ANC. O whaotua ina aweta avale ngā lue whaatasi
Whapena fo I le mamalu whiwa I mo kolosi whaapitoa ua whaailonga e muli ta ia mo le saunga le mu. E pe on whaailoa whaalawa I tele e le pulengo le LTA, le Land Transport Authority, pulengo whila ua inga mata amale afi. Inisi o tala le ua whaailoa mai le mtanga luengo leo whale pui ma le ola tue fua taina, ua tue mawalta maitai o ke haulani Samantha Purcell Brown, mai loto pu e yale pata le sali patia ile tunuu o lo tau saili. O whaailoa le mtanga luengo leo whale pui ma le ola tue fua tainga ua tue maua foi. Le tamaitai e valu tau sanga o Josephine Masina Telea, mai le fio anga toa mua sali patia mai foi le tunuu o lo tau saili. E mamoli ai le nganga whaafitai o mtanga luengo leo, I le tunu umana la tofso soani le sa ilio nei yalo. Ai ole talo sanga I ngā lulue whaatasi, mo se sa mua saunga le mu. O le maftanga whale o onga whaatau, I le malienga o le aia tatau o tangata iai a fianga tūmau. Le whaia le tānoa tu stala I le so. Wa tofa iai le minista o mtanga luengo tinamtama ita I manga fsota I mamoli le saunuanga whaapitoa. O le whaamoemoe. O le mtanga luengo tinam tama itai wa avea maso tanga whaapito le malo le whaapaanga malo au whaatasi. Le United Nations I mata upu tau le aia ta tau tangata iai a fianga tu mau. Mawala au di ai mtanga luenga e ei fo iso tanga I le whaamoemoe le soe pei o le mtanga luengo tinam tama itai. Mtanga luengo soifua malo loina. Mtanga luengo wa onga. Mtanga luengo le whaamsinonga maisi. Ma whaatau taia le nola po o le nua o le alofa le maftanga whaale o onga lea mo le lima sol nei vai aso. Inisi o tala wa amatai fo I le nei vai aso I le isi vai ngau sa o le whaamana tuina o le lua se fulu tau sanga talo na whaavai mai to manga moe pupunga tia I Samoa. O le au nanga I whaapitoa I ngā ruenga la vea I mo whanau sa waina. Pe tai o le so, o whaapitoa mo le tau vanga o la unga I whaautu I le family is a safe haven for a child, e te taun saunga le multa mai titilo na ainga. Love should not hurt, e le sa wale alofa. A father is a family protector, not a perpetrator. O le tama, o le malu le ainga, ai le usa tangata na te whaia sa wanga. Let's put an end to violence now. Ia whaangata nei sa wanga. O la unga I whaia le ngangana whaaperetania ma le ngangana Samoa, mai le iwa I le tai au I le tasi le awauli. Mawa wa ia I lava sa o le whaamantunga. O le lua se fulu tau sanga o le SVSG nei Matsina, e au fiai mal whaalawi loa taun unga o ngā luenga, sa whaatino mai il to manga I tutono lua se fulu tau sanga mua o lana tautua. Lea sa amata mai ai le potu malo ai le whale alalo le malo. Ai tuuta mai ti sa waina I le whalo le malo mtotua, ma a inga o tangata volunteer. Whaasolo nei le ofisa I le whale I lalo le ofisa o leo ia pia e o mai nei. Ai wa maua le whanua ma whausi ai whalenga, e mapu I ai whanau, e le sili atu I le selau fua I le tele o awanoa maua. Ai o sa sao le so, le ana te tala ai le awanoa I tala vau le tunu e tusi ai ala tau tala, e wha au tū lava I le ngā luenga o whaia nei te te atu I sa wanga I Samoa. E walu saunoanga mai a onga tulanga lua ma le sultasi mai kolisi, o le amoli mawina I le so I le ofisa o tinam tamaitai, le toa Salamasina Hall I Songi. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ele nei fo I tūla, mana tamua.